tugushimire kandi tuguhe ikaze kuri wowe ukurikiye porogaramu zitandukanye za David Marshall TV. Kuri uno munsi rero ni itariki enye z'ukwezi kwa munani, aho tukugezaho amakuru atandukanye, amakuru abavugwa kandi yiriwe avugwa cyangwa yaramutse avugwa bitewe n'aho uherereye hano mu karere k'ibiyaga bigari. Tubabwira kandi ibiba byabaye ku isi yose iyo twabashije kubona uburyo. Rero wowe utarakora subscribe ukomeze kuyikora, utarakora like, share na commentaire, rwose turakubwira ngo bikore uyu munsi kugira ngo nawe tujyanemo niko biba bimeze. Ku biganiro tubagezaho rero ndi David Eugene Marshall kama kawaida, nizere ko nawe uri tayari kugira ngo tubashe kujyanirana nyine muri aya makuru. Ari bwibande kuki rero, reka turebe ingingo ari bwibandeho. Muri aya makuru atari maremare turi burebere hamwe ibijyanye n'impanuka imaze guhitana wari RPC cyangwa se akuriye igipolisi mu ntara ya Congo Central muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Turi burebe ni muntu ki, bimeze gute by'iyo mpanuka. Turareba kandi aho kuri uyu munsi hategerejwe government nshyashya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse n'urubanza rwa Constant Mutamba wahoze ari ministre w'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Turi bugaruke muri guverinoma ishobora gutangazwa uyu munsi ku Israel yose, biraza kuba byifashe gute. Ikindi kandi nuko nanone hari amakuru akomeze guhwihwiswa nuko wari ambassadeur wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu Bujumbura mu Burundi yaba yarimo kugerwa amajanja na M23 kugira ngo imwigarurire imwomeke kuri Alliance Fleuve Congo. Icyo iyo biza gukunda kikaba cyari kuba ari igitego gikomeye cyane kuri izi nyeshyamba za M23, nkuko mubizi no mwaka ushize higeze kuvugwa ibyo ko ari kuri ubutasi ANR mu mujyi wa Goma, igihe wendaga gufatwa nabwo wari muri connivence n'inyeshyamba za M23. Inyeshyamba za M23 bigaragara ko zitoroshye cyane mu bijyanye no kwigarurira imitima y'abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri guverinoma ya Kinshasa. Turareba kandi twihuse kuko amakuru yacu ntabwo atinda, nanone ibijyanye n'imirwano bivuga ko ikomeje kubica bigacika mu gace ka Masisi hamwe hagati ya M23 na Wazalendo, gusa ntabwo ari ibintu bifite amakuru ari verifiye. Ikindi nanone kivugwa ni ibitero bya ADF naro mu gace ka Ituri. Ngira ngo twari twanabigarutse mu makuru yacu yaraherutse. Turanareba muri Bunia harashwe abaturage barapfa hagati, bivuga ko bishwe n'abari abantu bo muri ADF naro. Ikindi ingendo z'urugendo ruza mu gace ka M23 igenzura no muri leta ya Kinshasa, by'umwihariko ikibazo cy'ubwikorezi bw'abantu n'ibintu gikomeje kubica bigacika. Nibyo turi bivugaho kandi tunagaruka ku nkuru turi burebe bivuga ko M23 ishobora kuba ngo yarigaruriye imyaka n'imirima y'abaturage yeze muri Bambu hariya muri sheferi ya Bwito. Turaza kureba uko bihagaze kugira ngo nyine amakuru yose tuyakusanyirize hamwe. Nkuko twatangiye tubibabwira rero, reka dutangirire kuri no nkuru y'uwari akuriye igipolisi mu ntara ya Congo Central, akaba yapfiriye mu mpanuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Inkuru rero ivuga ko reka duhere kuri inkuru rero nyine y'uwari uyu muyobozi wa gipolisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru Media Congo .net kivuga ko rwose uyu wari umuyobozi w'iki gipolisi yapfuye ngo azize impanuka. Ni amakuru rero arimo gucicikana nyine ku mbuga za Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nkuko tubikesha icyo kinyamakuru biravuga ko rero wari akuriye igipolisi cya Congo mu ntara ya Congo Central, uwo ni General Bertin Yawe Sumanda, yaguye mu mpanuka ahitwa Kimpese. Uyu mujenerali rero Yawe Bertin akaba nyine yari commissaire divisionnaire wungirije mu gipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, PNC, Police Nationale du Congo cyangwa se Congolaise, muri Congo Central. Akaba yapfuye ku
kuri tariki 3 z'ukwezi kwa munani 2025 mu mpanuka yiswe ko ari impanuka y'imodoka, impanuka yo mu muhanda. Amasoko ikinyamakuru gikesha igipolisi cya Kongo avuga ko uyu musirikare yaguye mu gihe konvoyi yiwe yakoraga impanuka ikagongana n'ikamyo rukururana yari itwaye ibicuruzwa mu gace ni kamyo itwara ibicuruzwa yagiye irayigonga nyine aho yari ihagaze mu nkengero z'umuhanda, hanyuma rero nyine akaba yakomeretse. Igice kimwe cy'iyo kamyo kikaba cyashwanyaguje imodokari ye yari arimo. Yahise rero ajyanwa mu bitaro bita EMI bya Kimpese aho yahise agwa kubera ibikomere yari yagize. Umushoferi w'iyo kamyo ngo yahise yirukanka aburirwa irengero. Nk'uko iyi nkuru ikomeza kugenda bivuga, iravuga ngo selon des sources policières et des proches du défunt, son cortège en provenance de Kinshasa a violemment percuté un camion remorque transportant des grumes stationné au bord de la route. Le choc a été fatal. La structure métallique du camion a transpercé le véhicule à bord duquel se trouvait l'officier. Transporté d'urgence à l'hôpital de Kimpese, il a succombé à ses blessures. Le chauffeur du camion a fait la fuite après l'accident. Nuko rero bimeze nyine ngo ibyuma by'iyo kamyo byinjiye muri konvoyi y'uyu mugabo w'umujenerali, ahita akomereka byatumye ahita anapfa mu gihe kitatinze nyuma yo kugezwa ku bitaro. Uyu rero ngo ku itariki 28 z'ukwa gatanu yari yanomwe yabaye umuyobozi nyine wa kiriya gipolisi muri Congo Centrale, General Yawe. Ibi akaba yari yatangiye imirimo yiwe ku tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu nyine k'uyu mwaka. Akaba yari asimbuye komiseri divisionnaire witwaga Israel Kantu Bakuru, wahawe invitation yo kujya kuyobora polisi muri Kinshasa. Nta tangazo rya guverinoma ryari ryagira icyo ribivugaho, gusa imodoka y'umu officier urabona ko yangiritse. Ni inkuru ya Darval Mwimbi wa congopress.com dukesha ikinyamakuru Media Congo.net. Tukomeze rero n'ubundi inkuru zo muri Kongo nk'uko twababwiye ko tugenda tuvuga ku ngingo zitandukanye twihuta. Nyuma y'urupfu rw'uyu mu general wo muri Kongo, ibi kandi ubu ntabwo biri kuzamura impaka. Abakongomani ngo bavuge batubwo nawe warapfuye, baraza kureba ngakomoka hehe, nyamara kandi bigaragara ko ari impanuka yamwishe, kuko ntibyumvikana ukuntu ikamyo yagonze yamuhitanye. Ariko kandi mu kumuhitana nta nuzi niba umushoferi we yarokotse. Nta makuru menshi kuri impanuka ihari, ariko iyo mu bigaragara ni impanuka nk'uko umuntu abibona ku mashusho itagize ikindi kiyiri iruhande. Hanyuma rero kandi ikinyamakuru dukesha iyi nkuru tugira ngo twavire icyarimwe kiravuga ibyo urukiko ejo ruzakurikirana urubanza rw'uwahoze ari minisitiri w'ubutabera wa Kongo muzi nka Constant Mutamba. Uyu mugabo rero akaba azitaba nanone urukiko ejo mu gihe hazaba hasohoka government nshyashya. N'uyu munsi nuko turimo gukora iyi nkuru ngira ngo ku isaa 7:54 z'ijoro. Ntituzigiye bibagereho ngo nisanga bitewe n'umwanya tuza kuba dufite yo kuyitunganya, ariko nyine uyu munsi nk'uko nababwiraga niwo munsi hari bubeho yuko haba guverinoma nshyashya. Mutamba rero wenjoyingaga ubutegetsi bwa Tshisekedi ntabwo ari bugaragare muri iyi guverinoma kubera ko akurikiranyweho n'inkiko. Akaba akurikiranyweho kunyereza miliyoni 19 z'amadolari yarageneye kubaka gereza ya Gisangani. Uyu munsi rero ku itariki 4 z'ukwezi kwa munani nubwo ari bwongere kugera imbere y'urukiko akisobanura nyine. Itangazamakuru irimo kumuvugiraho ko ubutwari bwe, ijinyori ndetse n'amagambo adasiba yatangazaga mu bitangazamakuru bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, byari bigoye kwemeza yuko mu mavugurura ya guverinoma icyo bita remaniement ministériel atazasohoka. Mu siko bemeze rero kuri isaha ubu ngubu Mutamba akaba ari we nyine ushobora kutazisanga muri iyo guverinoma, nubwo hatabuze n'abandi. Ibyo tuzaba tubireba kugira ngo tubashe kumenya uko bizaba
bihagaze, uko bizi kuba bihagaze nyine. Reka rero n'ubundi ibya Mutamba tuzabikurikirane turebe, gusa nyine urumva niba hagiye kujyaho guverinoma we akaba atarimo kandi yaragaragara nka minisitiri ukaze muri Congo, ni ikikwereka yuko nyine mu by'ukuri mu butegetsi bya politiki no kubyitondera, ntabwo uba uzi icyo bishyana. Nk'uko nabibabwiraga tuvuye rero mu duce twa Kinshasa, twanavuga yuko nanone hari ikibazo gikomeje kuvugwa ariko cyo transport muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu gace M23 igenzura rwose kwiyunguruza kw'abantu bikomeje kuba ikibazo kigoye cyane cy'ingorabahizi. Gusa ibibazo biri mu gace M23 iyobora ngo ntabwo byanasize agace leta igenzura, haba mu ngendo z'indege, ku butaka ndetse no mu mazi. Iki gihugu cya Kongo kikaba ari igihugu kizwi cyane ku isi ko bigoye kukigendamo, nta mihanda gifite, ibibuga by'indege ni ikibazo, indege nazo ni ikindi, impanuka z'indege za buri munsi, ibi byose bikaba ari ikibazo. Byo ntabyo ari gusiga aho M23 igenzura muri n'amezi 8 naho bisigara bidahari. Ubu buryo rero ngo butuma nyine abaturage bagorwa mu ngeri nyinshi, haba abanyeshuri basubira ku mashuri, abatwara ibintu n'abantu, bigakomeza kuba ikibazo. Hano rero bivugwa ko ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'abinjira n'abasohoka bita DGM, Centre d'Action Générale de Migration, guhera mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ku itariki 6 babujije indege kujya zigwa ku kigo cy'indege cya Goma ndetse na Bukavu mu gace kagenzurwa n'inyeshyamba za M23. Ubwabyo bisobanura ko nyine ubwo ikibazo cyari kivutse kandi cy'ingorabahizi. Ibinyamakuru bitandukanye byo muri Kongo bivuga ko amahanga yakomeje gushyiraho igitutu kuri Kongo kugira ngo yemere yuko nyine ingendo z'indege zihakora ndetse n'abandi bikora ku giti cyabo, ariko bikanga. Ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwayo yahatiye ibihugu byo muri East African Community kutemera ko hari ingendo zikorwa zijya aho M23 igenzura. Gusa nk'igihugu cya Uganda n'u Rwanda urebye ndetse no mu Burundi ngira ngo abaturage barambuka za Uvira, bisa n'ibyigometse kuri Kongo ku bwifuzo byayo, n'agahenge kari hariho kakaba gakomoka ku kuba nyine ibyo bihugu byararetse kugira ngo imipaka yabyo ikomeze gukora. Hano rero ikinyamakuru kidushyigikira kivuga ngo certains médias rapportent que la RDC aurait également fait pression sur les pays de la communauté d'Afrique de l'Est et ACEPO qui n'acceptent que les passeports délivrés à Kinshasa comme document de voyage légaux. Hano leta Kinshasa barashyizemo akantu ko kuvuga ngo passport zitaturutse Kinshasa ngo ntibakazemere, gusa M23 yo ikaba ikomeje kuziteramo amakashe, kandi abantu bo muri ibi bihugu bakavuga ko ibyo nta kibazo rwose na gito kirimo. Mu yandi magambo uwashaka yavuga ko ibihugu bya East African Community bitandukanye byemera AFC M23 nk'ubutegetsi bushyitse, kubera ko bunemera passport ziteyemo kashe yayo ko zitembera muri ibyo bihugu. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko ubwo buryo bwari bugoye, bitari gushoboka, kubera ko abantu bo muri Congo, East ya Congo, bakenera serivisi zitandukanye mu bihugu bya East Africa. Ibyo rero ngo ntabwo byari gukunda, ngo kereka guverinoma ya Congo iza kuba ifite uburyo itegeka muri ibyo bice. Uwitwa Valerie Makwanza ni umujyanama w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka muri Congo, nawe rero akaba yaragize ibyo asobanurira ibitangazamakuru. Gusa ibyo byose biza bihuriza mu kuba ibyo byarananiranye, nubwo bitakuyeho yuko ikibazo cy'urujya n'uruza gikomeza kumera uko giteye kugeza magingo aya ngaya. No ku ruhande rwa leta kandi urumva ko hari abagoma bakenera kujya muri leta, niba nta bantu baje Goma ntibaze Bukavu, ubwo ntaye Bukavu nabo bashobora kujya Kinshasa mu gihe babikenera. Uko byagenda kose ni ikibazo ku mpande zombi ku bijyanye n'iby'urujya n'uruza ku sayidi ya leta no ku sayidi y'izi nyeshyamba. Ubundi kandi tugiye mu makuru y'ibijyanye n'umutekano ku rundi ruhande, biravugwa yuko cyangwa se nibyo, reka tuvire ku makuru tugire ku makuru y'umutekano ariko tunyura no muri politike. Ibinyamakuru bitandukanye biravuga ko ambasaderi w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu mwambasaderi
eh, ngo biravuga ko uyu mwambasaderi ibyo nyine bikomeje kuba amakuru ye akomeje kuba nk'amakuru atagaragaza ahantu aherereye. No mu ambasaderi wa Kongo rwose amakuru ye akomeje kugaragaza ko nta muntu uzi ahantu aherereye. Bamwita Willy Murunda, yari ambasaderi wa Kongo i Kinshasa hariya mu gihugu cy'u Burundi. Willy Murunda rero bikaba bitazwi niba yaremerewe kugaruka i Kinshasa nyuma y'aho ahamagariwe mu gihugu cyiwe cya Kongo ngo kigarukemo asabwe ibisobanuro. Ni inkuru yakunze kuvugwa mu minsi nk'itatu ishize, ariko kugeza amagingo ya ntabwo aragaruka i Bujumbura, ariko nta nuzi ko yamaze gutabwa muri yombi koko. Gusa bivugwa yuko uyu mwambasaderi yari amaze kwigaragaza nk'uri ku ruhande rwa FC M23. Uyu mutwe ukaba ari umutwe urwanya na leta mu burasirazuba bwa Kongo. Bikimara kumenyekana rero hano uwo bari na mugenzi wakoraga muri ambasade ngo bahise bashinjwa n'ubutegetsi, boherezwa i Kinshasa mu ndege y'ikubagaho. Bari boherejwe ngo ibatware bonyine ubwabo uko ari babiri ibajyane i Kinshasa, ngo babajijwe n'ikigo gishinzwe ubutasi ANR, Agence Nationale de Renseignement muri Congo, ndetse n'icyo bita DEMIAP, Détection Militaire des Activités Antipatriotiques, ngo ni ikigo cya gisirikare gishinzwe guta muri yombi abakora ibikorwa bitari byo gukunda igihugu. Bavuga ko ari ubutasi bwa gisirikare. Bakimara kubata muri yombi rero ngo babahasi ibibazo. Gusa amasoko agera ku binyamakuru bitandukanye akavuga ko uyu ambasaderi ngo yaba yagerageje kugaruka mu kazi ke i Bujumbura nk'uko bisanzwe, ariko bakamubuza kuhava ndetse bakamubwira ko agomba kuguma mu rugo rwiwe, ngo yabujijwe ndetse no kurenga umujyi wa Kinshasa. Ibi rero bikaba byarabaye mu gihe igihugu cy'u Burundi yaraberamo ambasaderi cyari mu bihugu bitera inkunga ya gisirikare, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Bikavugwa yuko rero uyu mwambasaderi ashobora kuba yaregerewe n'inyeshyamba zikamubwira ko rwose agomba kuzibera umuntu wa hafi, cyangwa se amakuru menshi y'ubutasi y'i Burundi n'amakuru ya leta yaraherezaga inyeshyamba. Ariko nta gihamya kuri ibi byose, ni amakuru avugwa. Ubwo tuzagenda tubimenya uko iminsi izagenda ishyira iyindi, niba azaba afunze cyangwa se niba atazaba afunze. Ibyo nabyo biri mu byo tuzabagezaho nyine uko amakuru azagenda atugeraho. Uwitwa Matata Ponyo nawe uyu yabaye minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Kabila, igihe gikaba ngira ngo imyaka 4. Nawe ari mu bantu bakomeje kuzengereza leta nk'uko itangazamakuru bivuga. Uyu yavuzwe ko ashobora kuba yari yarahunze igihugu, nako yaraburiwe irengero, aza kwigaragaza atangariza itangazamakuru ko rwose ari mu buhungiro kandi ahari ameze neza. Matata Ponyo Mapon akaba yaravuze ko kandi atatsinzwe na politiki, ahubwo yabonye akomeje gutotezwa agahitamo gutakomoka. Kugeza amagingo aya yitangarije amagambo akurikira agira ati uwatangaje amakuru yuko ari mu buhungiro yavuze ngo il est bien vivant en sécurité mais contre à l'exil. Akavuga ko nyine ngo yibereye aho ngaho mu buhungiro, ngo nta kibazo afite namba, ariko ko nyine azakomeza gucungira hafi ibya politike yo muri Kongo. Ngo byatumye ahunga, ngo ni aho ingingo imwemerera agaciro kiwe ijyanye n'itegeko nshinga, ngo ni article ya 30 aka kabiri k'itegeko nshinga rya Kongo, ngo ryamwemereraga uburenganzira bwo kujya ahashaka hose mu gihugu, ariko birangira yambuwe uburenganzira bwo kuva no kujya ahashaka, bituma aromoka arigendera. Uyu akaba ari minisitiri w'intebe wa Kongo hagati y'imyaka 2012 na 2016, niko nyine we abivuga. Uyu mugabo Matata Ponyo rero ntabwo azi igihugu aherereyemo, byavuga ko yaburiwe irengero gusa. Akaba aje nyuma ngira ngo yuko wahoze ari guverineri waho Katanga wavuzwe ko yaburiwe irengero ndetse ko yahuze igihugu yongeye kwigaragariza, akavuga ko yari arwariye mu bitaro. Ubu akaba bivuga ko yari mu nzira zo gusubira mu kazi. Ibyo gusubira mu kazi kwe bikaba bikibazwaho na benshi, niba koko ari mu kazi cyangwa se niba n'abakibazwa n'ibyuko yafashe igihe akaburirwa
irengero atabwiye inzego z'ubutegetsi aho buherereye. Ndumva bya mataponyo nabyo tubivuzeho ntibyatubuza ariko no kureba ku zindi ngingo twihuta kugira ngo tugane ku musozo w'iki kiganiro, nk'aho inkuru y'uko ngo M23 yabujije abaturage gusarura imyaka yabo mu gace ka Bambo, ngo kikaba gikomeje kuba ikibazo kigoye abaturage bahinze ibyabo. Bambo ni muri Rucuro, muri sheferi ya Bwito. Abaturage b'umudugudu wa Bambo rero ngo bavuga ko M23 yigaruriye imirima yabo n'imyaka yihinzemo, ngo kugera ku mirima yabo bikaba bibujijwe, ndetse abandi bakaba bamaze amezi batemerewe gusarurwa, ndetse ibisarurwa byabo bikaba by'igihande kimwe bisarurwa n'inyeshyamba za M23. Iyi nkuru dukesha Radio Okapi iravuga ngo les habitants de plusieurs villages du groupement de Bambo dans la chefferie de Bwito dans la territoire de Ruchuru Nord Kivu dénoncent la confiscation de toute leur production agricole par les rebelles de M23 AFC. L'accès de la population aux champs est interdit par ces mêmes rebelles depuis des mois, a alerté un notable de coin samedi 2 août. En plus d'être chassés de leur village, les habitants du groupement de Bambo sont privés de nourriture par la rébellion. Ceux-ci s'approprient tous les produits de leur plantation. Uyu muturage wavuganye n'ikinyamakuru yagize ati les champs appartenant à la chefferie et aux autochtones, les militaires du M23 après le meeting de Bambo, ils ont dit que ce sont des champs appartenant au FDLR, pendant que 99,9% en tout cas, c'est la production agricole qui appartient aux autochtones, a déploré Isaac Kibira, l'un des notables de Bambo. Uyu muntu witwa Isaac Kibira rero akaba ari umuntu ufite izina rikomeye cyane, uvuga rikigira muri kariya gace, akaba arabwiye itangazamakuru kwa Piko ngo M23 yavuze ko iyi myaka ari ya FDLR, ngo bityo rero ko batahebereye ku isarura. Akomeza rero avuga ngo ntabwo ngo ari ya FDLR, yaravuze ngo c'est loin les FDLR ne sont pas nombreux dans la zone, cependant les rebelles de la FC se livrent à la récolte de la production agricole depuis longtemps. Ils sont en train de décortiquer le maïs au niveau de Kapopi, Kiseguro et Udafa, là où on avait spolié le parc dans le Kanyangiri de Kazaroho. Ce sont dans la partie de Kazaroho aussi, ce sont iyi myaka rero ngo isarurwa na M23 ngo isarurwa mu gace ka Kazaroho ahitwa Kiseguro ni Kapopi ndetse no Budafa. Bikavuga yuko rero ngo ari imyaka ya FDLR yabuze gisarura, inyeshyamba zijyamo zirayisoromada. Reka sinakubwira uyu muntu wavugiye ikinyamakuru Okapi, ntabwo nagiye muri kariya gace ngo mbe nabyemeza cyangwa mbihakane. N'aya makuru nayo dukesha ikinyamakuru nyine biragoye kwemeza ko Kazaroho atari FDLR ihahinga, ndetse bikaba bishoboka ko amakuru M23 ifite ari ukuri, kuko aka gace ka Bambo za Kishari amwumva n'ahandi hose nta numa twara FDLR. Bishoboka ko FDLR yashatse gukomeza guhinga imyaka kanasarura irinda umutekano na M23, ibintu M23 idashobora kwemera namba. Ibyo abaturage bivugisha byose rero bazahangana n'izi nyeshyamba bibwira ko bazirusha amakuru. Ngayo nguko ibyo muri Kiseguro na M23 ngo isarura imyaka y'abaturage, bayishuka bibeshya ko itagira ubwenge. Aba FDLR bihinduye abasivile bajya guhinga bagira ngo M23 irakina nabo. FDLR mushaka muzataye mu gihugu cyanyu, ibyanyu byose ubu ngubu birazwi. Gusa hagati aho ngaho mu gace ka Masisi mu duce tumwe na tumwe ngo M23 ikomeje guhangana na ingabo za leta n'abafatanyije nazo, ngo cyane cyane muri groupement ya Ufamandu mu gace ka Katoyi. Gusa iyi mirwano iravugwa mu minsi ishize ishobora kuba imaze gucogora. Kugeza amagingo aya ngaya nta makuru mashyashya dufite yuko yaba igikomeje. Ndumva twarekera aho ngaho tukabarira umwanya wo gukurikirana aya makuru, kugira ngo mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro David Marshal TV tubagezaho. Ndumva nta kindi kidasanzwe twababwira, ariko ntibyatubuza kunyuza amaso n'ubundi mu ngeri zitandukanye kugira ngo turebe ko tutaba tubagendanye.
kandi ari uburenganzira bwanyu kumenya amakuru. Reka twikore turu turebe niba hari icyo abantu batandukanye bavuga. eh, gusa tunyarukiye nk'i Burundi haravuga ko mu gace ka Karusi bivuga ko hari abanyeshuri mu 6,700 ngo babuze badakomeje kugaragara ku mashuri. Bikavuga ko iki ari ikibazo gikomeye cyane rero, kubera yuko nyine aba banyeshuri ubundi bagombye kuba bari mu mwaka w'amashuri wa 2024-2025. ngo harimo ubukene bukomeye rero no kuba abaturage barimo guta ingo zabo bakigira kwishakiraho ubuzima bumeze neza, bityo imibare ikaba igaragaza ko abenshi bigira muri Tanzania. Abana rero amashuri akaba asigaye adafite abanyeshuri rwose, byigaragaza ko ubwo ahandi ari ubucucike bw'amashuri ho nk'abana barabuze mu mashuri. Benshi rero ngo bigira kwiga ubu bigira ahandi bakurikiye ababyeyi babo. Uwabwanira ikinyamakuru SOS Media yaravuze ngo il y a des enfants qu'on voit partir avec des inconnus. On parle d'opportunités de travail, d'études, mais ils ne reviennent jamais. On commence à parler de vente d'enfants, confie inquiet le directeur de l'école de la commune de Bugenyuzi. Ati byanashoboka ko ari ibicuruzwa ry'abantu n'abana, kuko ntibyumvikana ukuntu abana 6,700 babura muri commune ya Karusi yonyine. Ati ubwo se ahandi ho ni commune cyangwa n'intara ya Karusi, ati ubwo se byageze ahandi bikagenda gute? Guverinoma ngo yarabyumvise ariko nta kintu bikoraho, kandi nyamara amakuru yose iyafite agace ka Karusi kakaba kari mu bibazo by'ubukene butandukanye, ariko bishobora gutuma abaturage baho bigendera bakabasha kugenda mu byo amashuri abaza gukora, ndetse n'inzego z'ubuyobozi zitandukanye. Nubwo leta nta mbaraga nyinshi yabishyizemo, harimo gusubira mu baturage no kubabwira iby'uko icyo kibazo giteye. Gusa hakaba binakwiye ko imiryango ikennye yagakabaye ifashwa ngo kugira ngo be gukomeza guhungira mu mahanga. Ndetse ngo n'amakomite ashinzwe kurinda abana ku dusozi no ku mitumba itandukanye agashyira imbaraga mu gukemura iki kibazo. Ndetse no muri Tanzania ngo hagashyirwaho uburyo ki abana bagiyeyo bakurikiranwa bakagarurwa mu gihugu, nk'uko UNICEF nayo ngo yabitanzemo igitekerezo. Ni ibyo ngibyo rero bivugwa muri Karusi. Abana mu 6,700 ni benshi bata amashuri kugira ngo bajye gushakira ubuzima ahandi. Ibi bikaba bishyirwa mu rwego rw'icuruzwa ry'abantu. Ngo Uburundi butagize igikorwa rero bikadukira n'izindi ntara, byaba ari ikibazo kitoroshye. Reka tubashimire, tugana ku musozo. Tubashimire ko mwakurikiranye iki kiganiro, twagikoze bwije, gishaka kubageraho mu masaha atandukanye. Mukomeze kubana ndetse na David Mashare TV, nibigera ku ma update atandukanye nabwo kandi turakomeza kuyabagezaho. Ntacyo muzatuburana mu byo twiyemeje, amakuru agendanye na analyse mu by'umutekano, analyse mu bya politike n'amahanga, ndetse amakuru areba akarere k'ibiyaga bigari, yose uyasanga kuri David Mashare TV. Wowe utarakora subscribe, like, share na commentaire, ubikore, kandi ubikore ku gihe, kugira ngo n'amakuru meza nk'ayatosoye atagucika. Reka rero tubashimire, tubaharire umwanya. Abafite ibyo bamamaza nabo turababwira ngo bazane ibyo produits zabo tuzamamaze. Abafite ibigo by'amashuri, abafite serivisi batanga, byaba uburezi bwigenga n'abandi bantu batandukanye. Umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina, zana business yawe. Nimero yacu ni akamenyetso ko guteranya 250 7 83 9 19 cyangwa se akamenyetso ko guteranya 250 7 82 29 3 zino kuri WhatsApp. Ukaba ushobora kutugezaho ibicuruzwa byawe, twaza tukabisura, cyangwa se mention tukabivuga mu buryo burangira ababukeneye. Ntabwo tuzabatenguha. Murakoze rero, mukomeze kugira ibihe byiza, dusangire byiza. David Mashare TV ibagezaho, kandi mukomeze guhaha no kuronka aho bwije. Mugire ibihe byiza, aho bukeye mugire umunsi mwiza. Ikindi kandi nta nubwo twabura kubabwira yuko turimo kubategurira byinshi, ndetse no kwagura cano ku buryo ki mu minsi iri imbere muzabona kabisa ibintu bigenda birushaho kuba byiza. Tukagendana n'izo mpinduka zituganisha ku musaruro ukwiye, kandi umusaruro wuzuye amakuru azira ikinyoma, amakuru ari credible, ntandi wayasanga atari kuri David Mashare TV. Ndababwiye ngo ciao ciao, hasta la vista, Imana ibahe.